तचिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल इंडिजिनस टेलिभिजन नेवा सरोकार जाजो नियन्त नापा स्वेत लसना दिमा चित दगनापा जी श्री कृष्ण महर्जन पाखे जोजलपा लसकोस नापा आइवाद नाथना नमस्ते थौया नेवा सरोकार जाजुले नेपाल सम्बद्ध प्रसंग जुनाइदु नेपाल सम्बद्ध आन्दोलन नेपाल सम्बद्ध त राष्ट्रिय सम्बद्ध या मान्यता बिमाडका नेवातेस करिब सोंगु दशक झनिसे आन्दोलन नावा चंगु खसा वा आन्दोलन या उपलब्धि कथा नेपाल सम्बद्ध राष्ट्रिय सम्बद्ध घोषणा या गुगदु नेपाल सम्बद्ध प्रवर्तक संगठन शाखाय त राष्ट्रिय विभूति न घोषणा या गुगु अवस्था ठु कथा या थो इले एन नेवातेस थौगे कथा ठो आन्दोलन त सांस्कृतिक आन्दोलन रूपे ह्यनिङका चंगु अवस्था दु नेपाल सम्बद्ध या छेलाबुला प्रयोग या लगाइत्या सवाल यो विषय क्या सलवे गिन्ती नेपाल सम्बद्ध या नुड समारोह समिति या नायोज्या नेतृत्व ना दि ढुङ्गुमा नेवा नेलवा डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ बना दिगदु वेकल से नेकन बखने डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ जी दगन अपन थौ जजले सित जोजलो पाल्लास कुस्नाबना सुबे नेपाल सम्बद्ध आन्दोलन गुगु आन्दोलन छौकोठ राष्ट्रियता नाप स्वाभूति आन्दोलन नेपाल सम्बद्ध आन्दोलन नेवातेस नेतृत्वका आन्दोलन करिब सोंगु दशक पुलि ढुङ्का आइ अवस्था टगु दिन छबले राष्ट्रिय सम्बद्धका मान्यता बिमार अवधि बी ढुङ्क्ला राष्ट्रिय विभूति दगा चाहिँ संगठन शाखा इदनो घोषणा या ढुङ्क्ला एनो निवाटेसँग ठुइद चाहिँ सांस्कृतिक र्याली या सांस्कृतिक अभियान या छौकथा आन्दोलन थका यानान्तु चौंडु हालान्तु चौंडु ठुच्छु खालस ठुइद झिसा चाहिँ राष्ट्रिय सम्बद्ध कथा अथवा चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ झिगो आन्दोलन कथा चाहिँ झिसा चाहिँ क्याबेला ठुक्यो चाहिँ सरकार राष्ट्रिय मान्यता बिल संगठन या राष्ट्रिय विभूति न ढ्यारुङ्कुल आठो सिलसिला चाहिँ आठो ठुके नित सोटा चाहिँ खण्ड चाहिँ अझ न चाहिँ बाँकिदनी वो छुलेर गा ढ्याबले चाहिँ आठो राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ ढ्यारुङ्कुसिनी सरकारलाई चाहिँ थुइ त चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध कठ आज छेल्न माल थुइ त सरकार चाहिँ छेलबुला चाहिँ है चौगु मरो सरकारी ज्याखे थुइ त चाहिँ ठो नेपाल सम्बन्ध थियो राष्ट्रिय सम्बन्ध खर कार्य थुइ त छेलबुला है चौगु मरो अझ न चाहिँ छुलेर हेबले विक्रम सम्बन्ध याते है छेलबुला चाहिँ है चौगु दो अहिले मेगु चाहिँ संगठन चाहिँ साखवा यो खलाबले यको के चाहिँ किम्बन्दन्ती त लग्जान जुन जङ्गुडु खास सुख ख त्यो विषयले अहिले हान मेगु छुलेर गाड्याबले अथवा नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध या त झिस चाहिँ छेलाबुला घुल्टोको हेफै गैना हेफै त्यो विषयले न अझ हान ठुके छुलेर हेबले ठोला चाहिँ चन्द्रमास कठाउन चौँडु त्यो चन्द्रमास कठाउन चौँ या त चाहिँ ठुके हान सौर्य मास यो चाहिँ त्यो पत्र कठाउँ ठुइ त गैना चाहिँ हान हिलेफै थिपि फुक या त छौला चाहिँ ठो सम्पत्ति हो छौ सङ्कटहरू हो अहिले ठो नेपाल सम्पत्ति हो प्रतिष्ठान छौ दटर गारल्ला छ यो कोही अफी थो हानो मेउ छुकार नखर गारे हामीले नेपाल सम्बद्ध गाडीहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ झिगो देशिउ नाम सोनाटगु संसारीय घनहे चाहिँ मरुपट्टि छौ विशेष किसिमपट्टि सम्बद्ध जुल ठुक्यो हानो महत्त्व चाहिँ थियो चाहिँ गु किसिम ठो सम्बद्ध प्रारम्भ जुल सुरु जुल उक्यो हानो ठाउँ अलग विस्कम महत्त्व दो कारण याना ठो विषयले चाहिँ ठोइ त ह्याने यङ्केट थियो अध्ययन अनुसन्धान या त छौ नेपाल सम्बद्ध संगठन शाखा प्रतिष्ठान छौ चाहिँ आवश्यक ख अहिले ठेउ ज्याटो चाहिँ सरकार यागो मरुनी सरकार चाहिँ राष्ट्रिय सम्बद्धका चाहिँ उही त मान्यतालाई बिल तर छेलबुला चाहिँ हेगु पाखे अहिले चाहिँ छौ राष्ट्रिय प्रतिष्ठान देख्यो पाखे सरकार चाहिँ छुन चाहिँ कुटयान्चोङ मरु हान मेउखन छुलेर ह्याबले त्यो राष्ट्रिय सम्बद्ध ढ्यारुङ्गा राष्ट्रिय सम्बद्ध खसलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सम्बद्ध यो दिन खुनलाई चाहिँ सुरुजीको दिन खुनलाई बिरै बिमालाई नि सरकार ठो न याउ मर्नी एजुबले चाहिँ
झिसं थियो संस्कृति कठन थियो राष्ट्रिय सम्बन्ध कठन जग्गा झिसं सोएबले न चाहिँ सरकार पुवंगे मान्योपति अझ पु मौङको यो खण्ड चाहिँ निट सोटा खण्ड अठे ल्याउँदैन वो कारण याना न ठो राष्ट्रिय सम्बन्धपति नेपाल सम्बन्धपति आन्दोलन चाहिँ अब पु मौना जुन खण्ड छता ठो खसा अलि तो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध गाजीसँग गौटया तो खाली सम्बन्ध लागिन्छ ग मको फेरि झन् ठिकै माउ छुलेर गाड्याबले चाहिँ अब पञ्चायती यो चाहिँ काले राजनीति यो चाहिँ खल्या मजोबले ठोला चाहिँ नेपाल सम्बन्ध टोया पञ्चायत यो चाहिँ विरोध या उ छौ चाहिँ ठोछौ माध्यम न ख पञ्चायत यो चाहिँ विरोध पञ्चायत यो विरोध चाहिँ गु छौ जनता यो असन्तोष दु आक्रोश दु ठो चाहिँ केडिको छगु चाहिँ माध्यम कठाउन चाहिँ ठो नेपाल सम्बन्ध चाहिँ हो ख एढ्याबले छुलेढ्याबले थुके नित खण्डुका छतखन चाहिँ पञ्चायत यो विरोध जुल भने चाहिँ प्रजातन्त्रीलाई चाहिँ लागि चाहिँ ठो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध यो चाहिँ आन्दोलन सुरु जो जुल मेट चाहिँ छुलेर गाड्याबले झि नेवाटे यो छगु चाहिँ पहिचान्यो चाहिँ मुद्दा कठाउन पहिचान्यो आन्दोलन कठाउन चाहिँ ठो नेपाल सम्बन्ध चाहिँ वैचौँ खण्डो त्यहाँ नेपाल सम्बन्ध गाड्योलाई झिउ राष्ट्रिय पहिचान्यो खख वो पहिचान दियो माने झि नेवाटे यो चाहिँ पहिचान योगु चाहिँ आकांक्षा इच्छा ठुके चाहिँ सुलाचुङचोङु चाहिँ दु नेपाल सम्बन्ध त सरकार राष्ट्रिय सम्बन्धका घोषणा ढुङ्ल घोषणा ढुङ्गु अवस्था न नेवाटेसँग ठोस सम्बन्ध या नुड हनिगु लगाइते ज्याजो नेवाटेसँग थपिन सकेनस् न जबकि राज्य राष्ट्र सम्बन्ध ढानुका ठो राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यो नुड हनिगु ज्याटक राज्य यामलो राष्ट्र यामलो ठो देशव्यापी यामलो रहेका चाहिँ नेवाटेसँग गब्लेन दाउ खनु त छिगु चाहिँ नेतृत्व इले चाहिँ 1136 छि नेतृत्व न दिउजल नोट समारोह समिति वहिले न ठो खन जु खनमरु ख कि सुख जु इले चाहिँ जु इले न चाहिँ ठो जि धामफु चाहिँ एक खथे जो अले छि दैदियो एकदमै चाहिँ प्यासी ख जब राज्य चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्धका ढ्यारुङको सिनी अन लिपायो चाहिँ दायित्व जिम्मेवारी रह्यो राज्य यो ख राज्य चाहिँ ठो नेपाल सम्बन्धियात चाहिँ गुली छेले फै गैना छेले फै अले थगु ज्याखे थुइद छेलबला चाहिँ हेउ लागि राज्य सत्ता ए चाहिँ ठुक्यु कुटया माउ ख अले राष्ट्रिय सम्बन्ध ढ्यारुङको सिनी चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध सुरु जुएको दिन लगाडे होला नेपाल यो टजो नखजोले राष्ट्रिय सम्बन्ध यो चाहिँ दिन खुनु सुरु जुएको दिन खुनु चाहिँ देशव्यापी चाहिँ बिराजी ढगाडिया सरकार चाहिँ घोषणा या माउ ख ठ्यो ठ्यो छुन चाहिँ सरकार यान्छौँ मर्ने अझ ठो राष्ट्रिय सम्बन्धी विषयले नेपाल सम्बन्धी विषयले सङ्गठन शाखा यो विषयले छौ अध्ययन अनुसन्धान याउ लागि छौ प्रतिष्ठान चाहिँ निस्वनी माउ ख ठो ज्यान सरकार चाहिँ याउ मर्ने एजुले छिन धैर्य ठेन्डु झिठो आन्दोलन यही पिस डेन्डस ठो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध नुडया भिन्दुना जग्गा झिस चाहिँ हाल मचोसे राष्ट्र यात राज्य यात चाहिँ वो ठपिस चाहिँ कुबी माउपट्टि वो चाहिँ भाला उइटो कुबीके उपट्टि जिउ खने चाहिँ वेमा ठुक गैजा मोया छौँ खत वो ढङ्ग चिन्तन मनन वो ढङ्ग छलफले मजु नुड वल्ला छक चाहिँ नुड र्याली पिकागु बाजो ठाउ न्याय पुक्यु अले बसन्तपुरे मुनिगु या चाहिँ ठठौ गाँगामे बस्ती बस्ती सहर सहरे मुनि न्याय पुक्यु बाजो थना न्याय पुक्यु सांस्कृतिक अभियान सांस्कृतिक आन्दोलन छौकोठ जात्रा या ठेन्टु नुगोठ निर्माण जुबुटी छौगु कोठ या संस्कृति छौकोठ या जात्रा रुपे जग लेट आउ कोठ जग नाला चुनी कारण ठोजु खल्की चुखलेसा मुठुकेला चाहिँ ठोगु चाहिँ हेलवा जुयाजु बि धा नेतृत्व यान्सो पिनी इमो चाहिँ ध्यान मोङ लिए ठो पुवंग ठो विषयले चाहिँ झिस चाहिँ राज्यबाट चाहिँ ठो राज्यबाट चाहिँ झिस चाहिँ दबाब चाहिँ बि मफै चौँ ख खासना चाहिँ झि ठिकै झन् ओना जुन चौँ बिस चाहिँ थपिस या चाहिँ ठो राज्य दिए चाहिँ ठो झिस याकि माउ ज्या खर गाडिया झिस ठिकै मफुलिन ठो ज्या जुन चौँ ख गुली गुली मन्टेसँग छुटाइरहेछ ठो नुड वे जुनसात नुड इ रेची ठो नेपाल सम्बन्ध इ थजौ इ जुयाबी कि नेवाट ट्वा ट्वाले बस्ती बस्ती दक्को थासे दनाउ इ
मेबले वो अनिवार्य जुया छुन ज्याइ ढासा मेबले वो अनिवार्य जुया चाहिँ मना छुन जुसा नुड खुन छनु चाहिँ वो नेवा जुया मै बुटी दिन अले नुड खुन छनु जग नेवाडका गौरव टाकी दिन जुया छुन दु नुड जग वो दिनी त जग लुमंका छुन दु मेबले व्यवस्था मेबले वास्तव न यही मुखु ढिचि दंगै बुटी न टिप्पणी यही बिन्दु छुका छुदै दि छि ठोखै द नुड यो दिन खुनो ठो झिगो नेपाल सम्बत अले ठो झि नेवाटे युनो चाहिँ सम्बत ढगाडियो ठो किसिमको चाहिँ गौ छगु अन्ठालग नुड हनेगु छौ एकदमै लस्टायु चाहिँ छगु चाहिँ वातावरण चाहिँ गौ चाहिँ नक्नि छिन धैदिल वो जुयाचुन जोंगु दो तो छु बमलाउ चाहिँ खम्मको तर आ छुले ढगाड्याबले चाहिँ नुड ढगाड्याउला छनुया जग माने ययु ख उकेला चाहिँ छुले ढ्याबले ठुके चाहिँ झिस चाहिँ मेउ टाको खलन चुनि माउ खम्मको तर ख छुले ढगाड्याबले चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सम्बन्ध नपो सरकारी चाहिँ गु दायित्व त खण्डने वो सरकार चाहिँ जयन जोंग मरो ठुके चाहिँ सरकारी हट झिस दबाब बिगुपट्टि चाहिँ ठु झि नुड हनेउली गु न्हने वइदिन जों पि चाहिँ नेलवाट ख नेतृत्व ख इम्स चाहिँ सरकारी द अथवा राजनीतिक पार्टी द गु दबाब बिगुपट्टि चाहिँ सब भोख वो भो चाहिँ झिसौ पुवंगा चुनचुनौ चाहिँ मरो छटक ठोखस चाहिँ मेउ खला यी नाच्न ड्याज हुनु तो खाली सांस्कृतिक खञ्चको मको थोला चाहिँ छुलेर गाड्याबले चाहिँ पञ्चायती चाहिँ विरोध यागु छगु माध्यम कठाउन चाहिँ ठो नेपाल सम्बत चाहिँ उके चाहिँ वो ख अले वो भाइ खान चाहिँ छुलेर ह्याबले ठो छगु चाहिँ पहिचान्यौ मुद्दा या त चाहिँ ठो कुबिया चौपट्टि नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत ढगाड्यो ठो चाहिँ पहिचान्यौ आन्दोलन नाप्न चाहिँ स्वान चौपट्टि ह्याबले चाहिँ आ चाहिँ पहिचान्यौ आन्दोलन गन्थ्योनले ठो खनो चाहिँ छुलेर ह्याबले झिस बिजाया फैचौ मरो तो यदि नेपाल सम्बत थियो पहिचान्यौ चाहिँ आन्दोलन नाप्न स्वान चौ खस ठिक जो नेपाल सम्बत या त राष्ट्रिय चाहिँ मान्यता बेलगा ठो छौ चाहिँ बालाउ खञ्जोलगा आ ठुके हान चाहिँ ठो गु पहिचान्यौ चाहिँ भो ठुके गु चाहिँ स्वानचोङ रु झि नेवाटे चाहिँ पहिचान गुल्टको होल्ले ठो आ नोगु संविधान वे ढुङ्गा पहिचान्यौ चाहिँ खण्ड गुलितको चाहिँ झिउ चाहिँ पुन जोङ ढुले होला ठुखनो चाहिँ छुलेर ह्याबले आ न्हने वेमा झिस चाहिँ नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत ढगाडिया चाहिँ झिस हनेबले ठो पहिचान्यौ आन्दोलन जोली ठुके नेलवाट चाहिँ ठुके नेतृत्व यान्चो बिस चाहिँ ठो पहिचान्यौ खण्ड न्हने मसे मजो ठुके चाहिँ ठुक्सी ठो जिन्सस वो सुइ नेर यो नोडमले ठुके चाहिँ झिस गु नाय चाहिँ झिस भीमसेन दास त या त यानौला झिन ख उइद नो ठो उइद नुड समारोह समिति नाय यो पावो लहनौला जिए ख होला तर झि बिचाया मुफुपट्टि घटना चाहिँ लेपजुल ओछुलेर गाड्याबले चाहिँ झि अगे झिमु चाहिँ समारोह समिति बिहो क उके झिनडु अले यो कुस्याए चाहिँ अबले धालकी ठो पहिचान विरोधी या त छाना यनो तका यो कुस्याए कुखिन तर झि बिचाएन कि भीमसेन दास ढगाडे म सम इमानदार म सम एकदमै चाहिँ छ नेवा भावना डुमुख अभ्यासका विरोधी म मरो ढगाजी वा चाको ख तर लिपचुले ह्याबले पस्मी सही खण्ड त उ गेलेर गाडे ह्याबले भीमसेन दासले सम राजनीतिक व्यक्तित्व अले वो चाहिँ नुड समारोह समिति नायक कठ चाहिँ वो प्रस्तुत जीवले उला चाहिँ छुलेर ह्याबले राजनीतिक अनु गजौ किसिम हलर गाडे ह्याबले अथवा देशे नोगो संविधान प्यावे ढुङ्गल तो नोगो संविधान ढगाडियो एकदम चाहिँ उत्कृष्ट संविधान ढगाडिया वो तो नुड समारोह समिति नायक कठ नवैबले एना नवान बिल ह्याबले थोला चाहिँ छुलेर गाडे ह्याबले थोला मखु खण्डो थोला फटाक थोला चाहिँ पहिचान विरोधी खण्डुल ह्याबले नभ पास पिस पहिचान विरोधी मनु या त छा नाय एनौर गाडा होला प्याछि जुन जी चाहिँ गलत चाहिँ जी थप्स ट्यागा चार कारण नोगु संविधान चिन्यवाटे पहिचान मोव जी चाहिँ जिगु नेवाटे युगु चाहिँ भाषैटको समान अधिकार डेमाउको नोगु संविधान वो मरो अझ प्रदेश तकन चाहिँ नेवा भए गुब्ले छेली खनिउ ख गुली छेली खनिउ ख चुया ठेगान मर्ने अलि केन्द्रले वो झन् चाहिँ लया फुक बन्यान बेउडो अलि नोगु संविधान नेगु प्रदेश बिल वो नेगु गु चाहिँ प्रदेश होला वो सरकार चाहिँ तो संगेटा होला आरगारिया
तसका बेबे यान जुन वास्तविक ठोचोलेर गाडे हामीले पहिचान मरु संहिता डा अथवा संहिता मकु उजोपट्टि चाहिँ जुन जोंगु जिन्नेवाटे पहिचान चाहिँ गणन मरु उ नेगु प्रदेश खुगु प्रदेश एला आदिवासी जनजाति चोजित चाहिँ मेमे पिन चाहिँ विभेदीय लान्चुमा बिला गणन मुख्यमन्त्री जी कनि मगु जिन्नेवादन गणन मुख्यमन्त्री जी कनि मगु ठो किसिम चाहिँ नेगु प्रदेश मध्ये खुगु प्रदेश एला चाहिँ छगु गु चाहिँ छगु ब्राह्मणवादी तेगु चाहिँ छगु बोलवाला जिउ कठ इपि चाहिँ मुख्यमन्त्री जिउ कठ चाहिँ तर डेकटहरु ढ्याबले जी नेवाटे जगो मगु आदिवासी जनजाति चिचो ठारु टेउ न चाहिँ छगु अनु चाहिँ पहिचान मरेउ कठ के जी नेवाटे न पहिचान मरेउ कठ तो नु संविधान हो क अल्टो नु संविधान पहिचान विरोधी ख जी आदिवासी जनजाति ठारु मर्सेटेड विभेदे लाग्योपट्टि ख तर चाहिँ सोलेर गाडे हामीले भीमसेन दास जी चाहिँ तो एकदम उत्कृष्ट संविधान देउलेला जी नु द हनिम नाय नए नेवाटे प्रतिनिधित्व एना नवन बिउले चाहिँ नेवाटे असन्तुष्ट जुइगु नेवाटे चाहिँ टौगु थो चाहिँ स्वाभाविक खक ढ्याबले चाहिँ सोलेर हामीले जिसो नुडो समारोह समिति नयो याबले चाहिँ पहिचान विरोधी टेर या त चाहिँ जिसो होस्यामा छि ठोइले सूचना दिगुदु इन्डिजिनियस टेलिभिजन नेवा सरोकार जजो आजको डिपाका डिपालिपा अवक्ष्ण ल्याउदुनिगु भोजना नाप्लावे लौचना दिशा उपहार होइन नगद लिनुस् छानी छानी शपिङ गर्नुस् ललितपुर मल लगनखेल एउटै छानामुनि लार्जेस्ट मोबाइल हब एन्ड एसेसरिज रेडीमेड एन्ड फ्यान्सी शप कस्मेटिक एन्ड ब्युटी पार्लर रेस्टुरेन्ट एन्ड फुड स्टल कफी एन्ड बेकरी माई किड्स कलेक्सन साथै डेन्टल एन्ड ल्याब क्लिनिक दसैँ तिहार 2074 को उपलक्ष्यमा असोज 3 गतेदेखि कार्तिक 30 गतेसम्म ललितपुर मल लगनखेल जाउँ दसैँ तिहार उत्सव 2074 नगदै पाउने उत्सव मनाउँ ललितपुर मल लगनखेल जाउँ छानी छानी शपिङका साथै नगदै उपहार पाऊँ पहिलो पुरस्कार रु 50,000 दोस्रो पुरस्कार रु 25,000 तेस्रो पुरस्कार रु 15,000 चौथो पुरस्कार रु 10,000 र पाँचौं पुरस्कार रु 5,000 झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु ने नेवा ख्याया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला इन्डिजिनियस टेलिभिजन नेवा सरकार ज्याजुले हाक्नस्क छिटला सूचनात्ना थौ प्रसंग जनक दु नेपाल सम्बत या नुद अले नेपाल सम्बत या आन्दोलन नाप्नप नेवा टेसन लोनाचुंग मुद्दाई विषयले केन्द्रित ज्या सोलाबेकीको नीति नुड समारोह समिति फ्लाम नायो नाप्नप नेवा हेलवा डाक्टर मैसमान श्रेष्ठ एदवना दिगदु वेकली साख्न नियन्त्रण बग्ने मैसमान श्रेष्ठ जी बुकथ नुद आन्दोलनपट्टि पहिचानी मुद्दा नाप स्वाका चाहिँ छि कनादिला ठो पहिचानी मुद्दा नाप स्वाना उनमा स्वाका इंकिमा रिचिज कोठयो आयो भावना ख वो कोठ नेतृत्व न वो ढंग विकास नाइकिमा रिचिज छु भने तर नेवातेसन नुड हनाचु सन्दर्भ त कया स्वेबले नेपाल सम्बन्ध त पहिचानी मुद्दा त उकेसिबेन ठो सांस्कृतिक आन्दोलन थे जुबले शंकदर साखवाइ त दियो माने आउथे जुल शंकदर साखवा युपति मूर्ति जुना कुबिया जात्रा याउ शंकदर साखवा या त दियो पुज्याउ कोठौ युपति ढंगको विकास जाउ खण्ड त मन त्यसमा थाइ कि वो शंकदर साखा दिमपति दियो ढगा चाहिँ गन थ्रिका हाउपति अवस्था जुल वो नुडे नेतृत्व इना जम ठीक म फु खले कि सुखा ठवा ओहो ठिकै छ त खला चाहिँ शंकदर या त चिसँग चाहिँ उइट सम्म चाहिँ तरम महामानव वो सम्म चाहिँ छौ सी चाहिँ जनता हनिमाम मनु अवश्य चाहिँ ख उके उइट चाहिँ हंगुली जिउ आपत्ति चाहिँ जुइ मजु वो हंगु प्याछे जो तर चाहिँ छुलेर गाडे हामीले चाहिँ जिउ ज्यार गाड्यो चाहिँ जिस संकटहरु त जिस चाहिँ संकटहरु त जको जिस जात्रा यागु अले जिस चाहिँ नुड या त जको तजिको हनिगु ठगु छौ
छौ सांस्कृतिक छौ चाहिँ पक्षदो ठो चाहिँ प्याछि मजो मको ठो ठिकै ख ठो यान्चुङ न ठिकै जो तर छुलेर गाड्याबले ठो झिसो ठिकै चाहिँ ठिकै माउर गाड्यो ठो आन्दोलन दियो न्यवाटेउ पहिचान नप्न स्वान्छौँ हो ठो चाहिँ जो राष्ट्रिय पहिचान नपो स्वान्छौँ हो नेवा पहिचान नपो स्वान्छौँ हो जोगु कारण याना ठुट सांस्कृतिक नख कठ हनिउला प्याछिए ख तर सांस्कृतिक नख कठ हनिउले ठुके चाहिँ झिसो चाहिँ जो पहिचान सम्बन्धी ठुके चाहिँ झिसो खटो छुसो चाहिँ झिसो चाहिँ त लुमङ्के मल अहिले आज हिउको चाहिँ नेवाटे हिउको पहिचान झिसो चाहिँ छुसो चाहिँ झिसो चाहिँ पहिचान्यो लागि आन्दोलन या माउडु ठुपट्टि पछि झिसो चाहिँ लुमङ्के मल तो गु हन्यो पछि ख तो ठिक जो हनातुन जोंगु नुड हनातुन जोंगु संगदरि अटर चाहिँ हनातुन जोंगु थोनो ठिकै जो तर छुलेर गाड्याबले थुली सीमित जुलर गाडल्ला छ झि नेवाट ड्याटो अले झिसो ठुगु राष्ट्रिय सम्बद्ध गाडिया ठु आन्दोलन सुरु या नौक ठु ठिक्यु मर्म झिसो चाहिँ मटुल के ठिक्यु मर्म या त झिसो लुमङ्गी उखस सांस्कृतिक नखकट हनिवा नप नपन्टु झिउ नेवाटे पहिचान्यु लागि नेवाटे अधिकारीउ लागि झिसो घेना चाहिँ नेवाटे संगठित आयो थन्यु ठिकै पाकी न चाहिँ झिउ ध्यान वनेमा आई अवस्था चाहिँ मुन्टुस त्याउलु कि ठो नेपाल सम्बन्ध डिप्टी चाहिँ नेवाटेउको सम्बन्ध मखु वो कारण ठो सम्बन्ध या त नुड हनिउ जोले चाहिँ नेवाटे संजक मक्की गैर नेवाट न सहभागी गइङमा गैर नेवाटे त नाप्न पइ मार्गा ढ्याया चुङदु अले वे नाप्न प झोले चाहिँ नेवा मखपिन त न छुछु नुड समारोह समिति चाहिँ दुठेक्यु ज्यानो जुया चुङपट्टि अवस्था दुजुल छुख ठो चाहिँ आ चाहिँ नेवाटेसँग मेपिन त लल हना उनीमा ठो समारोह समिति त ज्यायापट्टि सवाली त क्या मेपिन त न चाहिँ दुठेकाइ माउ ठो सवाली छु छु विचार गर अथो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्धलाई झुयरुङल हो कठो चाहिँ छुलेर गाड्याबले छौला चाहिँ सरकार राज्य स्तरमा चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध ढ्याडुङको सिनी यामाउ चाहिँ छुछु ज्याटो दु ठगु चाहिँ ज्याखे अथवा ठगु भन्टे नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध गाड्यो अन चाहिँ यथनिमाल मेगु चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध खुनु चाहिँ सरकारी चाहिँ बिराबीमाल तो सरकारी स्तरमा यामाउ ज्याटो चाहिँ छगु दुसा अहिले मेगु ठो अथो राष्ट्रिय सम्बन्ध जुइ ढुङकु सिनी तो नेवाटेउ सम्बन्ध खनम मखु नेवाटेउ जगन चाहिँ खया मखु वो कठो चाहिँ छोलेर गाड्याबले तुके गैर नेवाटे न चाहिँ झिस ठ्याक्कै यङ्क्युपट्टि ठो छगु चाहिँ स्वाभाविक कठो ए सामान्य कठो ए ठो चाहिँ वनिमा अहिले हान मेगु छुलेर गाड्याबले ठो गु आ छौ झिस चाहिँ अब नेपाल भाषा मंका खलन चाहिँ नुड हन्यौ यान्चु न लेपो वया चाहिँ हन छौ मेगु फुसलो चाहिँ नेपाल भाषा मंका खलयो थासे चाहिँ हन्यौ यान्चु न ठु किसिम चाहिँ यङ्का चुन न्यु सिमे हन चाहिँ आगु हन चुनको समारोह समिति दु वन मजिलो ढका हकन मेउ न प्यावेफु जिमस हन्यौ ढका रिया ठो थियो किसिमियो चाहिँ थन छौ किसिम चाहिँ ज्यामछिङो कचुवा जुयुपट्टि स्थिति हट झिस चाहिँ डिका छोए माथे छौ ओ गठित गाड्याबले चाहिँ ठुयाट त्यो नुन चाहिँ समारोह चाहिँ हन्यु ज्या झिस छौ नेवाटे छौ मंगा संस्था त चाहिँ उइट चाहिँ जिम्मा चाहिँ बेच्यो गठिकी नेवाटे मंगा संस्था छौ डेडबुडु दे झिस चिका छुया जिल्ला उ किसिम झिस डेडबु न हे चाहिँ नेपाल सम्बन्ध ठो चाहिँ नुन हन्युपट्टि ज्या यान्डुस चाहिँ झ्यु अहिले गुलिसे आठुके छोलेर गाड्याबले नगरपालिका त बिमा लिएका ढका ढाइपिनडु नगरपालिका हन सरकार स्थानीय सरकार न जोलो ढाइपिनडु अथवा नगरपालिका त झिस चिका छोएको पक्टे चाहिँ नगरपालिका आला विद्या सुन्दर चाहिँ मेयर झुल लिपा हन मेपिङ वै घेरिने वाट न वेफु हन जो नुन समारोह इम्स समिति यो चाहिँ ज्या इम्स चाहिँ बालक चाहिँ मन बिहा यही ढेउ चाहिँ छु जसमा चाहिँ छौ भरमरो वो कारण याना चाहिँ नगरपालिका सिमे बेस चाहिँ डेडबु हे चाहिँ जुइको चाहिँ चाहिँ ट्याका नाच सिन ढैरिउले तो नेवाटे जग्गा सम्बन्धलाई खयामको तो राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय चाहिँ डक्को चाहिँ आदिवासी जनजाति थारू मर्चा डक्को
खस अहिले बर्मो टक्कु सिउ चाहिँ सम्बन्ध जो कारण याना तो नेवा त सहे जग अनि माओबटी खया मगु थुके चाहिँ गैर नेवा ते दुठ्याके यंक्युबटी खन चाहिँ चगु जायज खख अहिले नुनो समारोह समिति डेका चाहिँ हनिउजले यी हनिबटी त छौकठ केन्द्रीय ज्याजोको ठाउँ उन्टेस नालावेत नै छाकी उके राष्ट्रिय प्रमुख कार्यकारी अधिकार दुमपटी व्यक्ति त सटा चाहिँ मु पाण्डेका तोड झन्सी यानावे छौं दोजुला अथे चाहिँ वहे नक्कल कठ वहे कठ थेजुको आ चाहिँ चाहे ठिमी धाय चाहे येले धाय चाहे मेठा न्याठा जुमा ठठौ ढंग नुनो समारोह समिति डेका अन्न ठठौ ढंग याना छौं दो एकीकृत कठ चाहिँ मंका कठ गबलिन मजुल ठठौ ढंग ठठैटो प्राथमिकता बिया नाउनात्म छुए कठ समुन्वय नाउने अझौ कुठैन ज्याजिमाला ढगा चाहिँ मोन्टेसन धेचुङडु छुखट विषयले जिसवेबले चाहिँ आठो नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ नुडो जिसंगु हनिउ ख ठो हनिगु चाहिँ ये जग हनिउ येल खोपे चाहिँ हनिमुआगु ठो चाहिँ खम्मुखु ठो प्याछि मुखु बरु ठुके छुखं खर गाडे हामीले चाहिँ ठौ चाहिँ नुडो हनिबले गु सरकार या चाहिँ ठो चाहिँ गु दक्ले चुए चोम प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री ठासन ठासे ब्याउन जुन चाहिँ गु जिया जुन न ठो चाहिँ हिले माथे जो ए दिउ माने ठो नुडो समारोह जिस चाहिँ हनिबले उके जिस प्रधानमन्त्री या त मु पायाना सट्यु आयुपति चाहिँ घु चलन ख ठो चलन या त चाहिँ डिका छुए माथे जो ठो चलन या त डिका छुए ठिकु ठासे चाहिँ छोगुला राज्य चाहिँ ठाउँ स्तर चाहिँ ठुइट हनिउपति किस्मत व्यवनिमा अलि मेगु छुले गाडेले जनता चाहिँ ठठौ ठासे नुडो हनिउ आगु ज्याउ जुन तो ठिके ख तो प्याचिए ख तर प्रधानमन्त्री या त चाहिँ मु पाएना सट्युपति आ छिगु चाहिँ ठौकुने यो छगु चाहिँ चलन चाहिँ तो संस्कृति कठंगु वे जुन तो चाहिँ प्याची मगु तो आवश्यक मगु ठुइट चाहिँ ढिका छोया त्यसो सो मु पाए सट्य मास चाहिँ ठठौ खयबी सामान्य नियम अनुसार मु पाएना सटु सका ठो प्रधानमन्त्री या त मु पाएना सट्य मावले छुल यही त नमाउ यलित नमाउ खोपिट नमाउ किपिट नमाउ जुइगु बख्टे चाहिँ ठोछगु चाहिँ झिस चाहिँ प्रधानमन्त्री या त भुएगुपट्टि चाहिँ नखटे जुया चुङडु ठो जित चाहिँ प्याछि मटा प्रधानमन्त्री या झिस चाहिँ मु पाएना सट्यु टिका छोयामा वो हक दुई चिजलाई प्रधानमन्त्री अर्थात सरकार ठौए ढंग चाहिँ नुडो हौ अवस्था चाहिँ ठीक लगा राज्य महौ अवस्थाले हान प्रधानमन्त्री त हया छौ दिल वो पैसे खला रिज कोन स्वेछिरा ठो चाहिँ झिस नप चाहिँ नुडो हनबले प्रधानमन्त्री र सट्यु चलन मरो झिसको नुडो हन्यु सुरियाना पञ्चायत काले प्रधानमन्त्री र चाहिँ प्रधानमन्त्री होइन मको प्रधानमन्त्री झिस चाहिँ चाहिँ हेउ न यानो मरु ठो प्रधानमन्त्री हो नुडो छठा सना वेजुङपट्टि ठो आन्दोलन मखु ठोला छुलेर गाडेले चाहिँ अहिले जब चाहिँ अछि ठो पञ्चायत चाहिँ मरे ढुङ्गा बौद्धली व्यवस्था वे ढुङ्गा अबले निसे सुरु जो अबले निसे चाहिँ छुलेर हामीले वो प्रधानमन्त्री चाहिँ जिन नेवाद नब चाहिँ मिलेजो जिन चाहिँ नेवाटे पछि मुख अथवा जिन चाहिँ नेवाटे अधिकारी चाहिँ पछि डुमो मनुख जी चाहिँ वो ढेउ माने छुलेर गाडे हामीले इम्स चाहिँ ठैट नेवाट नब सट्टिका अहिले नेवाटे भोट चाहिँ क्याउपट्टि कटाउन चाहिँ थुइट चाहिँ छेलाचौँ खण्डु वो कारण याना चाहिँ ठो नुडो हो प्रधानमन्त्री या त छठा टेम यो राज्य चाहिँ ठाउँ डाइटो पुवङ्गिउली छिउ चाहिँ बल चाहिँ जुइमा अहिले मेगु चाहिँ हन्यु गाडियो छि जनस्तर हे ठिटो हन्यु जुइमा सरकारी ठिकु चाहिँ सहभागिता ज्याका चुन्यु अनिवार्य चाहिँ आगु जवै चौक ठो ठिक मको डाक्टर महेशमान श्रेष्ठजी छि ई बेदल नुडै विषयले नुडा आन्दोलन विषयले पहिचाने मुद्दै विषयले थौ अवस्था यामा बुटी जाई विषयले थुल्म सिकंकना दिल छिटो यो गुक्सबा दु लिबल बाखनलाई जोजलबा उपहार होइन नगद लिनुस्, खानी सपिङ गर्नुस्। ललितपुर मल लगनखेल
एउटै छानामुनि लार्जेस्ट मोबाइल हब एन्ड एसेसरिज, रेडिमेड एन्ड फ्यान्सी सप, कस्मेटिक एन्ड ब्युटी पार्लर, रेस्टुरेन्ट एन्ड फुड स्टल, कफी एन्ड बेकरी, माई किड्स कलेक्सन, साथै डेन्टल एन्ड ल्याब क्लिनिक। दसैँ तिहार 2074 को उपलक्ष्यमा असोज 3 गतेदेखि कार्तिक 30 गतेसम्म ललितपुर मल लगनखेल जाउँ दसैँ तिहार उत्सव 2074 नगदै पाउने उत्सव मनाउँ। ललितपुर मल लगनखेल जाउँ छानी छानी सपिङका साथै नगदै उपहार पाऊँ। पहिलो पुरस्कार रु 50,000, दोस्रो पुरस्कार रु 25,000, तेस्रो पुरस्कार रु 15,000, चौथो पुरस्कार रु 10,000 र पाँचौं पुरस्कार रु 5,000। झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या छिछि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला